Je suis congolais, comme mes confrères belges d'origine marocains vont en vacances au Maroc. Chez eux, ils rencontrent le roi du Maroc, des personnalités. Je me suis dit, ça fait trop longtemps, 20 ans, je ne suis plus jamais venu dans mon pays d'origine. Et j'ai eu le plaisir de connaître le vice-premier ministre, n'est-ce pas, M. Jacquemain Chabani, un homme important, ministère de l'Intérieur, y compris chez nous, c'est très important. Donc, il est en contact aussi avec notre ministre de l'Intérieur, Bernard Quentin. Et puis, je me suis dit, je vais faire un petit coucou, visite de courtoisie, parce que nous avons l'occasion de nous connaître et de nous rencontrer. Et je me rends compte que le travail à faire est énorme dans ce grand pays qui fait 80 fois la Belgique. Donc, c'est à la fois pour présenter mes civilités, ce qu'on appelle une visite de courtoisie, et surtout prendre des repères quand on est congolais d'origine, n'est-ce pas, et qu'on a pu mis ses pieds dans son pays d'origine. reka ngusuhuze cyane wowe udukurikira bya buri kanya ndetse na buri munsi. Nizere ko umeze neza cyane kandi nizere ko Imana yakurinze. Munyemerere tunyarukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubwami bw'Ububiligi usa naho ukomeje kugenda wiyongera nyuma y'uko Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Bruxelles Martin Mankamba yakiriwe na Vice Ministri w'intebe akaba na Ministri w'umutekano ubutegetsi bw'igihugu kwegereza ubutegetsi abaturage n'imigenzo gakondo Jacquemain Shaban Luko Biango yamwakiraga hariya. Hari naho ryo jambo mwumvise dutangira inkuru, twatangiye inkuru duhera ku ijambo n'ubundi ryo ku ruhande rw'Ububiligi, ubwo ni Bertin Mampaka yakiriwe ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibiganiro byagarutse n'ubundi ku mubano hagati y'ibihugu byombi, ibibazo by'umutekano, imiyoborere myiza ndetse n'ubufatanye hagati y'inzego za leta. Ibiganiro byabaye kwa gatatu tariki ya 5 Kanama, ubwo n'ejo hashize 2026 i Kinshasa, nubwo byiswe uruzinduko rw'ubugiraneza. Impamvu n'ibiganiro byabaye birinze gusurana gusa, ko ntago yego wenda barasuranye, ariko byanarenze aho byatanze n'umusaruro wundi mu rwego rwa diplomasi. Uru ruzinduko ruba ari uburyo bwo gushimangira icyizere hagati y'impande zombi no kuganira ku bibazo bihuriweho. Bertin Mampaka yageze i Kinshasa ahagarariye inteko ishinga amategeko ya Bruxelles, kimwe mu bigo bikomeye muri systeme ya politiki y'Ububiligi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi bifitanye amateka maremare, ko nubwo ayo mateka arimo ibihe byagiye bivugwaho impaka. Ibihugu byombi bikomeje gufatanya mu nzego zirimo uburezi, ubuzima, ubutabera, ubukungu ndetse n'iterambere. Mu myaka ya vuba impande zombi zakomeje gushaka uburyo bwo kubaka umubano ushingiye ku bwubahane no ku nyungu zihuriweho. Kimwe mu byagarutsweho cyane ni ikibazo cy'umutekano. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko mubizi n'ubundi tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, yo ni igihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kubera iyo mpamvu rero guverinoma ikomeje gushyira imbaraga ndetse n'ubushobozi bwayo bwose mu kuba haba amavugurura agamije kongera ubushobozi bw'inzego z'umutekano no gusubiza ububasha bwa leta mu duce twose. Jacquemain Shaban Luko yasobanuye ko umutekano ari inkingi y'iterambere rirambye, kandi koko nyine nibyo, ifite umutekano ntabwo wabura no gutera imbere. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Bruxelles yashimye intambwe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko iri gutera. Yagaragaje ko kongera ububasha bwa leta ari kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora gufasha igihugu guhangana n'ibibazo by'umutekano.
iyo ubuyobozi bukorera abaturage neza kandi inzego zikaba zihari hose, abaturage bagira icyizere kandi ibikorwa by'iterambere bikagenda neza, kuko baba bafite nyine ubwisanzure bwo kuba bakora, bafite aho bakorera nyine, bafite umutekano, bumva ko bari free kuba bakora ibyo ari byo byose, cyangwa se bafite n'ubushobozi bwo gukora ibintu byose. Muragenda mubibona rero ijambo yagiye atangaza, muranaryumva bumva ururimi rw'igifaransa. Ibiganiro byagarutse no ku miyoborere myiza. Impande zombi zemeranyije ko imiyoborere myiza ari ishingiro ry'iterambere. Ibi birimo gukorera mu mucyo, kubazwa inshingano, kubahiriza amategeko no gutanga serivisi nziza ku baturage. Ikindi cyagarutsweho nakubwira ni ubufatanye hagati y'inzego za leta. Impande zombi zifuza kungurana ubunararibonye mu micungire y'umutekano, amahugurwa, imiyoborere myiza n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Ibi bishobora gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukomeza amavugurura n'ubundi irimo yamaze kubitangira, rero ko byayikundira. Mu biganiro Bertin Mampaka yavuze ko yashimishijwe n'imbaraga guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gushyira mu gusubiza ububasha bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu. Yavuze ko gukomeza kubaka inzego zikomeye ari ingenzi kugira ngo abaturage bagire umutekano n'icyizere. Ku ruhande rwe Jacques Shaban Loko Bihango yavuze ko guverinoma itazahagarika gahunda yo kuvugurura urwego rw'umutekano. Yashimangiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu rwego rwo guteza imbere amahoro, umutekano ndetse n'iterambere. Ndetse yagiye yongeraho ko ubufatanye n'ibihugu by'inshuti bukomeje kugira uruhare mu kubaka ubushobozi bw'inzego za leta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko nshobora kwibaza ngo ese yego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kuvuga ko izakomeza n'ubundi gukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, wakibaza ngo kugeza ubu ntaba hariya muri Kongo? Wibajije gutya igisubizo wakiha nuko barahari. Imiryango mpuzamahanga irahari, ishinzwe kuba yagarura amahoro yose irahari, ariko wajya kureba igihe bimaze ukabona imyaka Kongo imaze iri kuhangana n'ibi byose ukabona ni igihe kirekire. Ahubwo aha Kongo ivuga ngo izakomeza ikorane wenda n'ibijyanye no gukorana n'abandi bantu kugira ngo barinde umutekano, yagakwiye kuba ivuga ngo reka turinde umutekano ariko no muri novo model, cyangwa se mu buryo bushya, kuko bwari buhari biragoye ko n'ubundi bwagira icyo bugufasha, cyane ko n'ubundi barahari ariko ntacyo bakora. Rero navuga ngo yego rero bakorana n'aba bafatanyabikorwa mpuzamahanga ariko bavugurura imikorere, nibyo byafasha cyane. Muri rusange ugiye kureba nk'iki ibi biganiro bivuze cyangwa se bisobanuye, ruzinduko rwerekana ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushaka gushimangira umubano n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Icyo ndacyumva. Iyo ibiganiro nk'ibi bibaye rero bifasha impande zombi gusuzuma aho ubufatanye bugeze no kureba aho bwakagurwa, by'umwihariko ubufatanye no mu mutekano no mu miyoborere bushobora kugira uruhare mu kongera ubushobozi bw'inzego za leta. Nubwo hari ubushake bwo gukomeza ubufatanye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyafite ibibazo bikomeye, harimo umutekano muke mu bice bimwe na bimwe, ibibazo by'iterambere, ibikorwa remezo bikiri bike ndetse n'ibibazo by'ubukungu. Ariko
n'ubundi bagiye bakurikirana hafi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ubufatanye mpuzamahanga bushobora gufasha, ariko ko ibisubizo birambye bisaba amavugurura akomeye imbere mu gihugu. Ibiganiro hagati ya perezida w'inteko ishinga amategeko ya Bruxelles Martin Mankamba na vice minisitiri w'intebe Jacques Shaban Lokobiango byongeye kugaragaza ubushake bw'impande zombi bwo gukomeza umubano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi. Impande zombi zashyize imbere umutekano, imiyoborere myiza no kongera ubufatanye hagati y'inzego za leta, ibintu bifatwa nk'inkingi z'iterambere rirambye. Ese mubona ubu bufatanye buzagira uruhare rugaragara mu gukemura ibibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanganye nabyo no guteza imbere amahoro n'iterambere? Icyo nicyo kibazo cyo kunsubiza. Ubwo urajya muri comment nyine udusubize, tubwire nuko ibintu biba bimeze. Icyo gisubizo urabona ibi biganiro ari ikintu bizafasha Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo? Icyo nicyo kwibaza kabisa. Ubwo jyaho muri comment section ubundi uduhe igitekerezo cyawe, kuko ntago utanze igitekerezo biba birangiye, kuko natwe turagisoma tukareba uko ibintu bimeze byose, ndetse ubwo tukabona nyine nicyo namwe mama bitekerezaho nuko biba bimeze. Reka ngushimire cyane, nkubwira ngo komeza kugira ibihe byiza, kandi Imana ibane nawe mu byo ukora byose. Imana ikurinde kwagurira imbago, kandi buriya mujye mwibuka gusenga kuko Imana irafasha, kandi ibintu byawe byaje mu Imana biba byiza cyane. Kangushimire cyane rero, mwifurize kugira ibihe byiza, kandi abantu mutangira weekend ku munsi wo kuwa kane, nangiye babwira ngo weekend nziza, kandi muzanagire weekend nziza muri rusange. Ubwo komeza gukurikira ibiganiro bya The Quick Times News kugira ngo amakuru yose akugerereho igihe, ibintu byose bigende neza. Ubundi twebwe mu kanya buri nkuru ibisohoka buri minota mike cyane. Ubu ukomeze ukurikire, kangushimire cyane, kandi nkubwira ngo ukomeze kugira ibihe byiza. Je suis congolais, comme mes confrères belges d'origine marocain vont en vacances au Maroc. Chez eux, ils rencontrent le roi du Maroc, des personnalités. Je me suis dit, ça fait trop longtemps, 20 ans, je ne suis plus jamais venu dans mon pays d'origine. Et j'ai eu le plaisir de connaître le vice-premier ministre, n'est-ce pas, M. Jacques Chabani, un homme important, ministère de l'Intérieur, y compris chez nous, c'est très important. Donc, il est en contact aussi avec notre ministre de l'Intérieur, Bernard Quentin. Et puis, je me suis dit, je vais faire un petit coucou, visite de courtoisie, parce que nous avons l'occasion de nous connaître et de nous rencontrer. Et je me rends compte que le travail à faire est énorme dans ce grand pays qui fait 80 fois la Belgique. Donc, c'est à la fois pour présenter mes civilités, ce qu'on appelle une visite de courtoisie, et surtout prendre des repères quand on est congolais d'origine, n'est-ce pas, et qu'on a pu mis ses pieds dans son pays d'origine. Je suis congolais, comme mes confrères belges d'origine marocain vont en vacances au Maroc. Chez eux, ils rencontrent le roi du Maroc, des personnalités. Je me suis dit, ça fait trop longtemps, 20 ans, je ne suis plus jamais venu dans mon pays d'origine. Et j'ai eu le plaisir de connaître le vice-premier ministre, n'est-ce pas, M. Jacques Chabani, un homme important, ministère de l'Intérieur, y compris chez nous, c'est très important. Donc, il est en contact aussi avec notre ministre de l'Intérieur, Bernard Quentin. Et puis, je me suis dit, je vais faire un petit coucou, visite de courtoisie, parce que nous avons l'occasion de nous connaître et de nous rencontrer. Et je me rends compte que le travail à faire est énorme dans ce grand pays qui fait 80 fois la Belgique. Donc, c'est à la fois pour présenter mes civilités, ce qu'on appelle une visite de courtoisie, et surtout prendre des repères quand on est congolais d'origine, n'est-ce pas, et qu'on a pu mis ses pieds dans son pays d'origine.